Tuera Pita, Puloni Primary Health Center non puanta amo pawang veden. Dolong Kasalam Pijiaphan Upper Dagromarat Pen CM Ronghangaphan Kirap Kehang. Karbi Anglong Autonomous Council along Pregjama Sarkar Chelar Erapita, Kangbura Tokbi Arong Chelar Dondelang. Kardom Penny Primetime Bertalang Penilisa Mijil Hansapi, non Bertang Tonpen Arjik Tha. Rara tumke Sokionia ho tong sekot pen se kachilang avar sai bangke joy ke joyban pen se longnang jipu sarkar pen matha ponsi kidamtang Karbi Anglong Autonomous Council along ASDC CPIML kachari bomahot Puloni alongta mesen se kachilang hem kimrang ponlo lapena hem ki kimta patang pontang no la hello Puloni Primary Health Center bangso hem ki kim pinning pen lakha damlote ningkaning koy an bakta plengtang no Bonta Puloni constituency Araratum Bangso Primary Health Center along se chilang ponlong lelang. La Bangso Primary Health Center ahem kikim tang depen non pu anta kang pupon pedera bangke manghu thumi melo. Jongsi Primary Health Center kang pupen amoka pawang aphan kali kelana phan se kikim chot pulote raratang ka kapana hokpen kopi alelo pusi ratpen ing Japan. Kedamtang Karbi Anglong Autonomous Council along ASDC CPIML Kachari Bomhot Puloni constituency along pen kihaidun Robi Kumar Phangcho Karbi Anglong Autonomous Council EM ki Bomahot pen kikim kirang pangcheng ponno Bonta all round development mate Congress Kachari hod anta ingpu kontek thedetlo Bangso a Primary Health Center rahem Lapen parivartan a sarkar non Karbi Anglong Autonomous Council along Kachari ningkan ke thompleng tangno Bonta a Primary Health Center ahem abangke lapusi hem pakejoy kim charanse dokoklo anparle ingpu bom belang pulote ahem se kahin nothuji anatse pangno thubamanno Bangso Primary Health Center ahem amo pawang pon puwa sonte te bokterai atumaphan akerap longpon po Puloni along se kelanga dim dosita doctor kache damde derajok Puloni raddo anta aning kache the avesi loreng thepil along ansi se kache langaphan bangnang kokno Karbi Anglong Autonomous Council along Madule Charisita Karbi Anglong touching thorpek lopuke ningje ponno bonta ahem kim kramamat amo pawang vedet lapen ahem pangram su abangke kaching thorpu hokdamone ok pran kelang asai kam ahin langdamlo pulote Puloni Primary Health Center ahem kim chokpo pangram thep abangke Karbi Anglong lakhadamone detno Lasi Bangso Puloni Primary Health Center ahem kim chokchera ahem ingpu ponse Radatum mesen se kachelang long avar sa kipi pon Japan se non kachari bom asokar atumaphan Puloni arat kachoning rik padopon Puloni bender chuna rongpi Karbi Anglong lai Upper Dagrum Lokhiram rong phara rong laki rong singdet pen ningkan pharo sose arong barimno labangso rong hitikulat kedam kebang atowar pialong Dagrum aroy kapangkai perajok penang an akisung banse aningkan ta padam bom se wang bomno Ahok Lakha ingkoy rapho Nilip constituency ang kangarlo Koilamati pen kilometer krepho akehelo ajak Upper Dagrum Lokhiram rong phar arong arat kisung abangke Karbi Anglong Autonomous Council Kachari atum sitami kamat hadun kinang sot binong Rong aratum kedam kewang atowar pialong Dagrum aroy kapangkai perajok kedam kewang kasaksak thedong binong Ningkreng ahotami aroy along lang hat nang pensi parnang po lapen parbomlo Bonta ka phere meme abangke barla porahot men aroy along langke thepen rong ka chede long le arni kapang thangnang sitami dolo Tumke lahelo hichi kidun kiso kun e kache pon kunon bojar kidun punon tani tumke lasi bike cycle ka do beta nile tumke lasi paparnang lo sitame barikhalo mate barla lo purotang te labang so alang ki thinang pangkai pet po nile tumke kisung Pulok sa ningkan nile tumla puson kisung do bomlo lasi nile tum UIC hinpen Upper Dagrum Youth Committee hinpen kachuningri labangke CEM tuliram rong hang labang so nile tum Upper Dagrum arong along kewang vekjia phansi nile tum chuningri lo Aningkan wangta langroy kikap Japan ningkreng ahot ihum lapen barla ahot ihum ningkan isialong phongni an cheka dolong kimnanglo Lapen bangso dolong pesi rong narke barada bangki chileng nang bomno
daigrum madolong sitame pinyar ni an sita vela hithi kulat hat bayar ke dun sitame ni tum sung tiglo lan par sitame tuwar sita dak langkani pen dak lukhiram area long an kachelat mate kachelengya tuwar ta ni tum long lilai Lasi Karbenglong Autonomous Council Kachari Pon CM Tuliram Ronghang Ahin Pen Radaphan Matha Ponra Upper Diagram Ahavar Along Nangka Humri Vek Japansi Radpen Tuning Ripon Lapen Anparda Kapangkai Pet Diagram Arong Along Delong Nangkaselam Pipon Vek Japansi Upper Diagram Aratpen CM Tuliram Ronghang Apan Tuning Ripon sila bangso upper diagram Ahavar along kiduk kelak arada to phan ke langji ba kangjin suya phansi ladak Ilitum Karbenglong Kachari Pon Autonomous Council along Ilitum CM Ilitum Sarlo Tuliram Ronghang alang le akehaya bang dak apade kum lukhiram rong wan pen labangso ke dukelak tuwar kawe ke dam tiju ka siksak kado kawe kirap ja phansi ni tum apade kum arad do an pen chunuri padikri Ilitum ladak apade kum lukhiram ahawar ke dubo marat kachuningri athe la helo Akenang sotna ya bang kene litum langroi pi kidukok penayok kidam kiwang dupi. Ningkreng hut kerat hut pak pensin litum cek delong kimsi cehelat bomlo. Bom seta barikawang lo pulutang te lang pon det po barikaw hudrat keceleng sung pik lapen kisu lapen kiun e kecipon lapen kecewan seta sung pik. Lasila bangso delong kavedet penajok rada tum dupar pikapot tuning rilo. Lukhiram Ahawar ilitum aphan kejas Tuliram Ronghang CM Bangra dolong kelong begja phan la pente la bangsa lang roi nang kelang begja phan rata tum thurpak salang phan toan dolang ro la pen chuni patikring News Desk Report Karbenglong Live Non malomso dihinamo phan bertain tan panik sinang Pangjo Stationery Humri Damra Langdamik Tha Labangso Kuladalong Nanglitum Kerang Sora Hormuan Long Iji Lake Ason Kecho Hormu Nangli Hemarlo Kapang Jangjia Phan Kenang Sora Hormu Lapen Kapre Kason Nanglitum Longpon Iji Humri Damlote Nanglitum Thek Ilongji Lasi Humri Damik Tha Pangjo Stationery Kahumri damnang jadim lake Rongkhilan Dipu Manja Road Don Bosco Higher Secondary School adung Dipu Karbi Anglong Dihinamo phi puthar betar jupon thoik lonang ahut pen rihingami kavi lapen generator dokok aphita jangthu kapale le dera jok apora teng pen langki pi thek thede ra joini dena ronga raratum kaningri dena ronga long kedo PHE scheme pen raratum apora teng pen langlong le ki hangjo puthak pini Karbenglong life pen kahumri padodam Kahumri damhot bangso water supply scheme along chokomar bang hinivet ajoini dena rong ahavar penang an angkangpi raratum apora tengpen langlong wang ridetlong ahot pen ki iroi anta lang kelong le dolo jasimet lang he pen tubewell avar saka vederatum ki jona lang imu ajoini adon kaprega hem alongsi lang chosok dam nang kok titi ajoini penang an kisung chak nanglo Bangso PHE scheme along lahai kado kabe akisung kedo nang kok laki miri hing kabe ahot lang kepang pen donlong le la pen generator amishin dochit sita subdivision pen jang thu kelo le dera joini si apora teng pen rada tomaphan lang pilong le detlong halapu hurnat alang roi pensi bangso water supply scheme lang kepang sepa joini ahut pen ke keter ke air la pen comment thu comment ai dokok titi anparta lang angkro along lang kapang pen ahot bleaching powder hai hoi ke jok donde dera jok alang chi holu pensi mentoni pen ke radatum sai jok je pen ki jonang koka hota dolo then around kadogo we 45 points do water supply labang so don't tin lang ke pali
penangan arah tum labangsu water supply labangsu scheme pensi lang hemalang ki jun lo hanan chutun chodang lo same la penangan na chiklo pen son kankir klak la son da dudu or pen lang ke le si kyong ong la sia hok pe dalam ke chini ji phat ni tum karbing long life pensi na komri lo না চাওক মই ক'বলগীয়া হ'ল কি মানুহ আমাৰ ষ্টাফৰ কথা মই কোৱাই নাই ইয়াত এটা বৃহৎ অঞ্চল পানী পায় ইয়াৰ ৰাইজে ইয়াত 4-5টা তাৰমানে হেৰি লাগে ষ্টাফ লাগে মেইনটেইনৰ কাৰণে কিন্তু মেইনটেইনতো আমি দুজন মানুহ আছোঁ পানীটো হ'ল কি ৰোডৰ টিউবৱেলটোতো এইটো বন্ধ এতিয়া ফ্ল'ৰাইডমুক্ত পানী নদীৰ পৰা আহে কইনা নদীৰ পানী আৰু এনেকুৱা হৈ যায় নদীৰ পানী যেতিয়া বাঢ়ে তেতিয়া পানীটো মানে তাৰ পৰা ঠেলিব নোৱাৰে বেছি পানী হ'লে কাৰণ লেতেৰা হৈ যায় কিবা হয় মেচিনে নাটানে আকৌ একেবাৰে কমিলেও দিগদাৰ সেইটো কাৰণে মাজে সময়ে তাত পানী বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা দিব নোৱাৰা হওঁ আৰু ৰাইজে মাজে মাজেতো পায়ে আছে তাৰে মাজতে আমি এতিয়া কি কৰিম পানী আমাক লাগে এবাৰত 50,000 লিটাৰৰ ওপৰত এতিয়া আমি সেইখিনি পানী নাপাওঁ যিখিনি পানী পাওঁ তাৰোপৰি কাৰেণ্টৰ প্ৰব্লেম কাৰেণ্টটো খুব বেছি মানে 3-4 ঘণ্টামানহে থাকে নেকি দিনটোত তাৰ বেছি মানে নাথাকে Denarong pen Bikram Terong Karbi Anglong Live. ASDC aphi Congress lapen non Karbi Anglong Autonomous Council along BJP Sarkar ningkan ke thamchari bom aphita Kangbura tokbi arong radaphan Sarkar atum thangnat ke langpona belang. Borjan constituency angkang HDP ahawar along kedo Kangbura tokbi arong radatum aphan ASDC penchenglok Congress lapen non Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon bom BJP Sarkar atumta kapanung pon kukajok kimisen ki jonalang avar sakilong lepen chenglok Rihing ame avarsa kabe lapen kimisen kacheleng atowar non puanta avarsai longdon delang. Chithan panmi Kangbura tokbi arong pangrum pep doning ko rahinido. Bonta pini arnianta alang litum Sarkar pen hemso lason se ki jona langaphan langtuk avarsai ki longdon de rajok hala dagaradatum ningduk chepaklang renti. Lason thak si rong abasapi mina teron pi kaning jia tengke kimisen kacheleng atowar kavedera jokse alang li chor sitami kisu kachelang jiaphan ki pon bom mahotse towar ebeng aprandam juino lo thima nili hema sor kisu ta pon un horke pu char song pon si pon po chilang po ki duwai hai ta chiwan po wan po surwan ta yam do sekta pachu po la chu ta mi pubu po mi po engkila tuwa ta siksak pen po engkila suwa tuwa ta siksak pen pinang an pinilu vidyarthi lu nile ma sota avidyalu la tuwa ra joini pen tuwa ka vi pen se thik lo la pen dulo pen lit pot ko hai ta la pulo la ta kisu pen ma se la tuwa siksak pen ma se ta iklu Lason si penang an rong asoratumta lo kacharli ausumaratum pen chenglok beha bepar kachoklem hithi borwa kedam lapen kisoki one apor hot penang an kisungke boy chitong nangno anparta ajeha katumke saijok je check pen par phang ponsi kiso kachelang dam nang ta dolo pusi Karbeng long lai paphan nang che thandon Sarkar atum Kangbura tokbi arong aphan kapanong pon kuk aputhakta rong abasapi mina teron pi ningduk chepaklang pon Saini langso ahavar hidipen kilometer kep ajak kahelo alongse Kangbura tokbi arong nang leji puta chithanpon thandulikpa rangsi kisong ke lake tuwa se sakpi soder ne deta PJE pensi charchong pon longlok kendam tang hata chithan thinang ta chithanong koklo dakpen konalo sigilang pon si chilang e dilai chipon po phas on iputi bokyan chipon pon iputi dipu pon po dipu pen tiake dimapur sarkar hata mi ni tami chuning jiduno thema hem tami tu sarkar pa ni hem puta nangli lipin la Dilai pen bijarong pi Karbeng long live Pini prime time aberta ke lapos kang toniklo domi thakmi kardom